Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Урматтуу кыргыз элим. Кайрадан биз Ош Жапалак мына базарындабыз. 16 апрелге болгон чыгарылышта жекшемби күнү сиздерге Nexиялардын баалары менен тааныштырам. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Каналга катталып, түз эфирден карап туруңуздар. Биз запись кылып, атайын YouTube каналыбызга жүктөп коебуз. Баасы 230 миң сом дейт. Бензин, газ бирге экен. 230 миң деп турат го? 210 миң дейт. Бола турган баасыбы? Газ, бензин дейт. Nexia 2. Екі 2011 жылы шығарылған 1.5 объем Nexia 2. Бағасын қанша дедіңіз аға? 250 миң сом дейді. Бұғандар гидравлика бар екен, простой мотор. Гидравлика бар екен. Түшүрүп дагы арзандатып берем дейт. Байланыш аштар урматтуу көрөрмандар. Уна оңдо кейж канал. Транзит номер экен. 2008 1.5 объем 7-8 литр расход кылат. Эчки салону. Баасы канча экен мунун? Эси барбы? 270 деп атты беле. 170. 170 ошо да. Nexia birge 170 миң. 160 миңге берем дейт, болушу дейт. Баал атабы? Баал атабы? 160 дейт. Кийинки Nexia көтөлө. 2005 газ, бензин бар экен мында дагы. Нолбу? Бола турган баасы канча болот? Бола турган баасы 190 миң дейт. Бунун баасы канча? 220 миң дейт. Полный комплектация бар экен. Простой мотор дейт. 2007. Баасы канча дейт? 220 миң баасы. Каяктан келди? Нижневартовскийден бе? Сүйлөшөсүздөр, баасы жаккан болсо аласыздар урматтуу көрөрмандар. А бул уна 210 миң дейт. 2007 жылы чыгарылды. Байланыш көрөсүздөр урматтуу көрөрмандар. Жаккан болсо аласыздар. Дагы бир Nexia. 7-8 литр расход кылат экен. Баасы канча туган? 280 миң. Бола турган баасы? 250 көрөм дейт. Байланышасыздар урматтуу көрөрмандар. Сүйлөшөсүздөр, жаккан болсо аласыздар. Nexia 2 2008 155 миң сом дейт. Байланыш көрөсүздөр урматтуу көрөрмандар. Жаккан болсо аласыздар. Сатылат экен срочно, көрдүңүздөр. Дагы бир Nexia. 2012 жылы чыгарылган. Баасы канча болду экен сурайбыз. Азыр. Сатылды ага. Баасы канча экен ага? 300 миң кеми бар дейт. Канча кеми бар ага? Келишесиздер да? Байланыш көрөсүздөр. Келишип сатылат экен урматтуу көрөрмандар. Бул жагырага жыл туралы. Бакта. Уналар тыгын болуп. Аябай көп уна. Мына гидравликасы бар экен. Сатылдыбы?
Satıldı. Qanchaga? Basını aytып қойсаңыз да. 260 ming deptir. Satılbaptır hurmatly көрермен. Sizden mi? Qaysi kanal? Una oңда kech kanalı. 200 ming deb qo'ydingmi? 200 ming deb qo'ydi. Kim bor ekan? Eksiye 2009 yılı çıkarılıdır. Bola turan baz qancha болады aka? 165 ming болады deydi. Дағы bir. Una простой мотор. Гидравлика электропакет бар. Ауалы жақсы екен. Басын жазбаптыр. Сатылады деп қойылып тұр. Байланышып көріп аласыздар. Электропакет гидравлика 2007 жылы шығарылған. Сатылады. Басы қанша туған? 230 мing дептір. Байланышасыздар, жаққан болса аласыздар, hurmatly көрермендер. Дағы бір Nexia 2012 жылы шығарылған механика. Полный комплектация бар дейді. Мынакей. Көрдіңіздер да. Номері, документі бар дейді. Мына чырайлы дейді, жақсы дейді, сулы дейді. Осы номеріменен қосып беремін дейді. Басын қанша дедіңіз? 300 мing dediniz be? 265'e vermediniz ha? 265 ming'e vermeptir. 300 ming'den aylanasında tegereginde satam deydi. Hurmatly көрермендер. Срочно байланышып алып қалыңыздар. Сатылады. Көресіздер, срочно сатылады. Дағы бір Nexia. Gaz benzin. Басы қанша бұның? 180 kemi var. 180 ming kemi var deydi. Gaz benzin, işi yok. Miniş керек екен, полный жақсы екен. Байланышасыздар, аласыздар, hurmatly көрермендер. 2007 жылы шығарылған простой мотор. Басы қанша туған? 240 ming deydi. Сөйлесесіздер, байланыс көресіздер, жаққан болса аласыздар. 2007 жылы шығарылған екен. Tartmayla koyuşmuyorum. Sizi tartpayım, siz tartpayım. Maşını tartpayım. Baştan böyle tartmayla koyuyor. Çala öğretken mi oldu? Pek oldu. Bası қанша aka bunun? 300 ming deptir. Hurmatly көрермендер, tartpayla koy деп сұранып қалыштым. Әлі tartpayla koyuz, кейінгі мыналарға көтереміз. Бұл жақтағы мыналардың басымен танышалып. 2007 жылы шығарылып тұр. Молынан тарталы. 1.5 объем дейді. 7-8 литр сатылады екен. Басы қанша ака? Басы. Тартып қойдым деп айтып қойырсаңыз. Басын айтпайды екен. Кейін көтер әлі. Жалдырып қойыз. Сатысы келсе сатады, сатпаса жоқ. Үйіне апарып мені өреді. 150 мың сом дейді. 2005 жылы шығарылып тұр. Сат қалып шыққан соң басын жазып қойса болады. Көрдіңіздер. Байланышасыздар, жаққан болса аласыздар. 2009 жылы шығарылған. 1.5 объем. Простой, bunun 1.6 kılıp жазып koyup. Простой мотор bu. Простой motor. İçki komplектациясы, көрініші көріп алыңыздар. Бағасын қанша алып бересіз ака? Бағасы 250. Бағасы 250 мың дейді. Үші арзандатып берем дейді. Сөйлесесіздер, жаққан болса аласыздар. Дискаларына мынакей титан дискалар екен. Байланышасыздар. Кейінгі молочный цветтегі Nexia'ны көрелі. 2013 жылы шығарылып тұр. Бағасы қанша екен ака? 200 kemi var. 200 мың кемі бар дейді. Байланышасыздар, hurmatly көрермендер. Жаққан болса аласыздар.
Keyingi Nexia qaraylayli. Nexia 2 eкен. 2010 чыгарылган простой мотор экен. Коробка механика. Баасы канча? 210 миң. Тоголок болобу? Тоголго болот. 200 миңге болот экен. Байланышасыздар. Салсаңыздар сразу берем дейт. Дагы бир Nexia. Пробег 148 миң дейт. Toyota Nexia. Уна оңдо кейж каналы. 160 миң экен. Баасы. Объем 1.6 экен, бензин менен жүрөт дейт. Байланышасыздар. Чаккан болсо аласыздар. Свежий перегон. Абалы жакшы дейт. Раскарадной. Байланышасыздар. Эси жок экен. Гидравлика бар. Простой мотор. 2013 жылы чыгарылыптыр. Басып жазбай коюптур. Номерлерди катарасынан көп эле жазыптыр. Чыгарылган жылын жазыптыр. 2010 экен. Баасын жазбаптыр. Байланышып көрөсүздөр. 2006. Баасын канча дедиңиз ака? 220 миңби? 210 миңби? 210 миң дейт тугандар. Байланышасыздар. Булак абызында унасы сатылып кетсин. Жакшы бир ээсине туш келип, унаалуу болуп калсын ээси. Тезинен чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, баарлашыңыздар. Дагы бир Nexia. Свежий перегон дейт. 2006 экен. Гидравлика бар экен, абалы жакшы дейт. Телефон номерлери жазылып турат. Баасы канча ака? 260 миң дейт. Нарактан ачалы. Азыр ага болсун. Намазга барып, парзын аткарып келиптир. Жокты карайлы. Боло турган баасы ака? 240 миң болсо берем дейт. Сүйлөшөсүздөр. Байланышып көрөсүздөр жогорудагы номерлерге. Дагы бир Nexia 2. 2012 жылы чыгарылган. 1.5 объем. Көрүнүшүн көрүп коюңуздар, бир сыйра. Жаккан болсо аласыздар. Баасын канча дедиңиз ака ушуну? 240 миң. Боло турган баасы. 240 миң дептир, түшөт экен. Байланышасыздар, урматтуу көрөрмандар. Чалып алып көтөрөсүздөр. Дагы бир Nexia 2. 2011 экен. Механика. Баасы канча ака? 280 км бар. 280 миң дейт. Канча кем бар ака? Канча кем бар? Сүйлөшөсүздөр. Чалып байланышасыздар. Дагы бир Nexia. 2005 чыгарылган жылы. Объем 1.5. Баасы канча? 140 деп атат экен. Сүйлөшөбүз дейт. Байланышасыздар. Андан дагы арзандатып түшүрүп берем дейт. Чалып, жакшылап сүйлөшүп көрөсүздөр. Ал эми бул Nexia 2 дагы сатылат экен. Баасы келишим баада 230 миң сом деп жазып коюптур. 2012 экен жылы. Баасын канча кылып бересиз болушу? Болушу 200 ака. 200 тоголокпу? 200 миң кылып берем дейт. Болушу. Тоголок сценада болот экен. Баасы байланышасыздар. Дагы бир Nexia 220 миң дейт. 2006 жылы чыгарылган. Байланышасыздар, урматтуу көрөрмандар. Бул байкебиз эле тоголок сценада сатса керек. Андыктан байланышып көрөсүздөр. Дагы бир Nexia 2 2009 дейт. Базарда жакшы машина деп айтып атышат экен. Сатылдыбы? Канчага? Сурап коелучу. 200га кеттиби? Сатылдыбы?
200'ге кетиптир туугандар. Ушулуна. Эми сиздерге тартып чыгарайын десем 200'ге сатылды дейт. Сразу сатылыптыр. Дагы бир Nexia. Срочно сатылат дейт. Багасы 200 000 сом деп коюптур. Байланышасыздар. Чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бош баасы канча болот? Ben demezse eksikçe şüpheli özden 180 миңдерге түшүп беребиз дейт, урматтуу көрөрмандар. Байланышып көрөсүздөр. Арзандатып дагы келишип беребиз дейт. Мен сиздерге Ош Жапалаң Унаа базарындагы Nexia 1, Nexia 2-лердин баалары менен тааныштырдым. Андыктан биздин каналга катталып коюңуздар сөзсүз түрдө, класс комментарий калтырыңыздар. Биз сиздер мененбиз. Буюрса, кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум дагы бир жолу.